Draga djeco, profesori, učitelji, nastavnici, mentori, srdačan pozdrav u ime organizatora 20. pokrajinske smotre recitatora na hrvatskom jeziku, Hrvatske čitaonice. Na temelju dobrih iskustava od prošle godine, kada smo prvi puta se suočili sa nevoljama i sa nepovoljnom i nepredvidljivom epidemiološkom situacijom glede virusa COVID-19, Hrvatska čitaonica je ove godine mnogo lakše mogla organizirati pokrajinsku smotru recitatora na hrvatskom jeziku. Naravno, na temelju prošlogodišnjih iskustava. Nažalost, i ova jubilarna 20. po redu smotra održava se virtualno, online, putem Zoom platforme. U njoj sudjeluju učenici koji nastavu pohađaju na hrvatskom jeziku ili izučavaju predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture ili su članovi hrvatskih udruga kulture u Vojvodini. Iako se već godinu nismo uspjeli uživo sresti, to nije obeshrabrilo naše učenike i njihove mentore, već naprotiv, ove godine imamo još veći broj prijavljenih nego lani, i to iz gotovo svih mjesta Vojvodine. Sombora, Monoštora, Sonte, Berega, Bajske, Plavne, Sota, Tavankuta, Đurđina, Male Bosne i Subotice. Prijavljeno 83 učenika u 3 uzrasne dobi. Mlađi uzrast od 1. do 4. razreda osnovne škole imamo 33 učenika, u srednjem uzrastu od 5. do 8. razreda osnovne škole imamo 41 učenik i u starijem uzrastu za srednju školu imamo 9 učenika. Prije nego što krenemo sa pravilima, prije nego što vas pozdrave članovi žirija, voljela bih na početku da vas pozdrave i nama, dragi gosti, koji svake godine uživo prate, a sada već drugu godinu i online prate našu smotru. Smotra je organizirana i uz njihovu potporu, pa ću najprije zamoliti gospođu Milanku Kostić, članicu Gradskog vijeća zaduženu za kulturu i obrazovanje, da vas sve lijepo pozdravi. Draga deco, poštovani mentori, organizatori i svi učesnici, srdačno vas pozdravljam u ime grada Subotice koji je i ove godine podržao organizaciju ovog događaja. Dozvolite mi da na početku svog obraćanja organizatorima manifestacije Hrvatskoj čitaonici uputim iskrene čestitke povodom značajnog jubileja koji danas proslavljaju 20 godina održavanja pokrajinske smotre recitatora na hrvatskom jeziku. U ovim ne baš srećnim okolnostima, kada je radost odrastanja pod teškim iskušenjima od virusa COVID-19, vi ste uspjeli da održite tradiciju i da u virtualnom svetu organizujete druženje mladih recitatora. Veliki trud i rad stoji iza ovakvog događaja u kojem učestvuje mnogo mladih iz cele Vojvodine, koji kroz stihove govore o lepoti koja se sanja, o čaroliji koja živi kroz pesmu, ali i onome što se zamišlja i očekuje. Poeziju treba čitati da bi se razvio dobar ukus u književnosti. Svaki pojedinac, kao član društvene zajednice, treba da da doprinos u negovanju i očuvanju svog maternjeg jezika. Možda ne tako preterano popularna, ali poezija je itekako lekovita. Pesnici nas bude iz sna, otvaraju nam oči, ukazuju na lepotu života. Naša poznata i čuvena književnica Isidora Sekulić kaže da je pesma ono što nas štiti od mraza i običnosti. Zaštitite se, draga deco, čitanjem. Pišite i kazujte stihove, jer se u njima krije velika mudrost života. Želim vam lepo virtualno druženje i srećno svima. Hvala lijepo Milanki na ovim prekrasnim i poticajnim riječima, a pozdravit će nas i Nataša Stipančević, asistentica u obrazovanju Hrvatskog nacionalnog vijeća Srbije.
Draga djeco, srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatskog nacionalnog vijeća i u svoje osobno ime. Danas smo se, iako ovako virtualno, okupili iz raznih mjesta, ali svi s istim ciljem. S velikom radošću i ponosom se obraćam svima vama, jer ste se odlučili svoje vrijeme iskoristiti na pravi način. U jeku interneta, društvenih mreža, sve manje ljudi čita knjige, piše, recitira. Skoro pa smo zaboravili miris knjige ili osjećaj nakon pročitane dobre pjesme. Čitajući, upoznajemo nove riječi i izraze, one postaju dio našeg svakodnevnog govora, te tako bogatimo svoj rječnik. Dragi recitatori, stariji se danas mogu ponositi vama, jer ste vi ti koji čuvate i drugima prenosite naš hrvatski jezik i dijalekte, bunjevačku i šokačku ikavicu, te s ponosom izgovarate svaki stih. Zahvaljujemo se našoj Bernadici, koja neumorno, s puno žara i volje, organizira sada već jubilarnu 20. pokrajinsku smotru recitatora na hrvatskom jeziku. Čestitam svima na trudu i radu, a sudionicima želim mnogo uspjeha. Hvala lijepo i Nataši. A mi nastavljamo dalje sa programom. Prije nego što nastavimo, reći ću vam samo nekoliko pravila ovogodišnje smotre. Recitatori kazuju po jednu pjesmu na hrvatskom standardnom jeziku ili bunjevačkoj i šokačkoj ikavici. Pjesma se govori napamet i može trajati najviše 3 minuta za mlađi i srednji uzrast, a 4 minuta za stariji uzrast. Kriteriji po kojima se ocjenjuju vrijednost recitatora jedinstveni su za sve 3 razine i sadrže izbor pjesme, primjeren dobi i spolu djeteta, akcentuaciju i dikciju, ostvarivanje misaono emotivnih sadržaja pjesme, prirodnost, izražajnost i naravno sugestivnost recitiranja. Svi sudionici ovogodišnje pokrajinske smotre recitatora bit će nagrađeni za svoj trud, budući da su oni svakako najbolji u svojoj sredini, a samim tim i u Vojvodini. Hrvatska čitaonica kao organizator natjecanja je za svakog osigurala knjigu na hrvatskom jeziku koju, budući da i svima nama dobro poznatih razloga nismo mogli organizirati nagradni izlet u Osijek, pripremili smo i dodatne darove za one koji će biti za nijansu bolji po mišljenju žirija. Dakle, svima knjiga, a onima najboljima još dodatni darovi. Nagrade će im biti poslane poštom ili isporučene po dogovoru s mentorima i recitatorima kao i prošle godine. Prosudbeno povjerenstvo ove jubilarne 20. pokrajinske smotre recitatora na hrvatskom jeziku čine sljedeći članovi. Pozdravimo Vladimira Grbića, glumca Narodnog kazališta u Subotici, ali ne samo u Subotici, nego i u Beogradu glumi, u nekim serijama, reklamama, filmovima. Rado se odazivamo našoj smotri i ovoj jubilarnoj 20. Pa evo možeš pozdraviti naše drage recitatore. Dragi moji recitatori, bilo mi je veliko zadovoljstvo da budem još jednom predsjednik žirija. Mislim da sam prvi put to bio pre tačno 9 godina, tako da sledeće godine će biti dvocifreni broj. Nažalost, po prvi put u ovim okolnostima. To što ste vi uspeli da uradite je samo po sebi veliki uspeh, zaista. Živimo u nekim čudnim vremenima i nadam se da ćemo sledeće godine moći uživo da se vidimo. Ima nekih stvari koje ja tako iz godine u godinu volim da ponovim i mislim da je svaki put dragoceno da se kaže. Kao prvo, najvažnija stvar od svega je pitanje izbora. Ne postoje neke pesme koje su samo za prvi razred, samo za drugi, samo za treći ili četvrti. Postoje pesme koje odgovaraju određenom učeniku. I mislim da se treba pre svega time voditi. Kada je u pitanju neka tema, kada su u pitanju vaši lični afiniteti, vaš talenat, ono što vas zanima i sasvim sam siguran da svako može da pronađe pravu temu i pravu pesmu u okviru nekih svojih želja, ambicija i mogućnosti.
Druga stvar koja je isto važna i koju isto volim svaki put da napomenem, recitovanje nije isto što i gluma, ali postoje neke dodirne tačke. Ona tačka koja nas vezuje jeste misao o onome što se govori. Dakle, ukoliko ja znam ukoliko sam svestan kakva je tema, onda ću u skladu sa tim da imam i određenu emociju. Upravo ovo što je Bernardica malo prepomenula, sve to od emocije do sugestivnosti, to su sve neki elementi koji bi trebalo da budu deo recitatorskog izraza. I ono što mislim da je veoma važno jeste ta vrsta rada sa vašim mentorima, usmeravanje i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu, da li se čujemo? Čujemo se. Možemo možda ostale savjete ostaviti za kraj. Sad samo kratak pozdrav i idemo na drugog člana žirija. Drugi član žirija ove godine, kao i prošle, jeste Filip Čeliković iz Subotice, pa pozdravimo i njega. Evo, ja vas isto sve srdačno pozdravljam. Drago mi je da ova 20. jubilarna smotra okupilo poprilično velik broj, 83 učenika, kako nam je Bernardica rekla. I slažem se s Vladimirom, to je veliki uspjeh. Drago mi je da njegujete ljubav prema hrvatskom pjesništvu, prema dijalektalnoj poeziji. Mi imamo osobito veliko bogatstvo na tom području, kako u Hrvatskoj, tako imamo i velik broj naših pjesnika. I evo, unatoč toj epidemijskoj situaciji, ljubav prema poeziji ne jenjava i zbog toga želim vam puno sreće u nastavku programa. Hvala lijepo. A treći član žirija ove godine bit ću ja, moje ime je Bernardica Ivanković, ja sam predsjednica Hrvatske čitaonice i ja vas još jednom sve srdačno pozdravljam i zahvaljujem se svima koji su u ovim nepredvidivim i nepovoljnim uvjetima uspjeli smoći snage i pripremati se za ovakvu lijepu stvar i ustrajte u tome. Hvala vam. Ova smotra recitatora, kao što smo već više puta rekli, je veoma važna za našu hrvatsku zajednicu, jer se na ovaj način čuva, njeguje hrvatski jezik u svim svojim oblicima, znači standardnom i dijalektalnom obliku, te je ovo posebna prigoda za kazivanje stihova na književnom, standardnom ili na govoru bunjevačkih i šokačkih Hrvata. Sretni smo jer i ovim turbulentnim vremenima uspjeli smo očuvati ovaj vid smotre, za koju, iako se već drugi put održava nešto drugačijim uvjetima virtualno, ne jenjava interesiranje. To nas ohrabruje i potvrđuje da smo na dobrome putu i da će unatoč svim poteškoćama tradicija lijepog kazivanja poezije na materinskom hrvatskom jeziku opstati, kao i prigoda da se naša djeca susretnu makar i online. Danas obilježavamo i mali jubilej, 20 godina neprekidnog održavanja smotre i to nas posebice veseli. Održavanje ovogodišnje 20. pokrajinske smotre recitatora na hrvatskom jeziku podržali su Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravo i nacionalne manjine nacionalne zajednice, grad Subotica, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu i Hrvatsko nacionalno vijeće. Hvala svima. A smotra se emitira putem Zoom platforme, moći ćete je odloženo i neograničen broj puta pogledati kasnije i na YouTube kanalu, a uskoro će krenuti i prijenos na Facebook profilu Hrvatske čitaonice. I ova mogućnost naknadnog gledanja nas također veoma veseli i dragocjena nam je i važna. Pa da ne duljimo više, uživamo u poeziji, izbavljamo naših recitatora, svi koji ste se uključili, vjerujem da jeste, ili ponavljam još jednom, isključite vaše mikrofone, sjedite udobno, se namjestite i uživajte u ovim prekrasnim izvedbama. U ovoj prvoj razini mlađem uzrastu imamo 33 recitatora, a prva će govoriti Matea Bako iz osnovne škole Vladimir Nazorić Jožđina. Ona će govoriti pjesmu Milijane Kovačević, Za koga su knjige. Poslušajmo je. Matea Bako, Milijana Kovačević, Za koga su knjige. Bez da me išta
pa potiho pita, sunce mi u kući ušlo, eno sad tamo čita, smjestilo se na policu s knjigama i žurno guta, kao opsjednuto brigama. Ma daj, sumašce, opusti se malo, draža si mi bilo kad si samo sjao. Brzo, brzo, iz kuće, moje kuće izađi i vani si neku zabavicu nađi. Tvoje je da sjajiš, a knjige su za ljude, kad iz njih uče, lakše mu životu bude. Hvala Mateji. Idemo dalje. Iva Balić iz Vajske recitirat će pjesmu Praznik ljeta Gustava Krkleca. Praznik ljeta. Lipan širi raskod ljeta, ispred škole lipa cveta. Zibaju se na sve strane, zlatnog praha pune grane. Nad žitom se ševi dižu, zadnji dani škole stižu. Zbogom plače, klupe knjige, zbogom teške đačke brige. Sad će deca širom sveta slavit praznik žarkog ljeta. I kad minu dalje ljeti, oblaci će stići sjeti. I kad grane budu gole, puna sunca bit će škole. Hvala Iva. Poslušajmo sada Mateju Cvijanovi Subotice, govorit će pjesmu također Gustava Krkleca, ali ovoga puta to je pjesma Neostvarive želje. Poslušajmo nju. Neostvarive želje, što želiš? Pitao sam lava. Ja, pilule od koje se spava. Vaša želja, oslonice mila, da smršavi ba za 300 kila. A vi, medo, da nestanu puške i da rode u obilju kruške. Pitah vuka tiše, manje pasa, a ovaca više. Vaša želja, omagajući sivi, da se slavoj mome njakanju divi. A vi, Lio, zaželjeli što ste, da mi koke dolaze u goste. A vi, zeče, ja u želje mnoge, najviše želim brže noge. Sve obiđoh, tako prijatelje, pa ih redom upita za želje. Pita zvijeri, životinje, ptice, zebre, jajce, gnjuce, kukavice. Na kraju do majmuna svrati, te se znancu starome obrati. Skinu kapu, rekoh, dobroveče, što želite, moj majmune dični? Idemo dalje, poslušajmo sada Hanu Dekić. Ona je iz Berega i govorit će pjesmu Zlatka Gorjanca Na proštenju. Čaljadi, što je neki dan bilo veselo, u nedjelju za mijolje, šarenilo puno selo, ma ne može biti bolje. Došli su nam mnogi gosti, dobri ljudi sa svih strana, iz Santova monoštora, sa Batine iz Bezdana. U crkvu smo proložili, zaštitniku dali hvalu, a kada smo kući došli, razni jela nastalo. Poslije jela, svi pod šatre, tu se moglo vidjeti svašta, konji, kola na sluvaje, tu prorati dičja mašta. Naredni recitator bit će Jakov Dulić. On dolazi iz Đurđina, Luko Paljetak je pjesnik kojeg će ukazivati, a pjesma nosi naslov Krava sa zelenim očima. Jedna je krava po mjesecu šetala, nikome tamo nije smetala. Tamo je bilo kao kod kući, nije je bilo ni malo vruće. Istina, ne znam što je pasla, znam samo da je odlično rasla. Nije je tamo bilo ružno, bilo joj je samo malo tužno. Nikoga tamo nije sretala, samo se cijelog dana šetala. I usput samo malo zjevala
i usput samo malo pjevala, a rog je u zvijezde stršao, a ona je rasla, a mjesec mršao. Kako je krava stigla tamo, o tome mogu reći samo, da je to bila obična krava, kao i svaka druga prava. Samo je imala oči zelene, pitajte osim toga nju. Hvala Jakovu, a idemo sada do Sombora. Iz Sombora nam dolazi iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Vladimir Nazor, Mirjam Firanj. 3 nonice je njezin izbor, a pjesmu je napisao Drago Gervais. 3 nonice. 3 nonice stare pred kućom su stale i kritikale. I tatu i Pepu i Jelu, i Tonicu debelu. Jedna da je takova, jedna onakova. Jedna bi se rad ženit, a druga se zna linit. Treća sve za fraja, četvrta ne valja. A svet da i pokvaril i prvo da boji bil. 3 nonice stare su kritikale. Od 8 do polna, a kad je polne zvonilo, a jednoj je doma poć bilo. Su dve ustale i nju kritikale. Hvala Mirjam, a sada poslušajmo Milana Gašpara, on je iz Male Bosne, kaže ovako, škola zove, i tu pjesmu je napisao Stanislav Femenić. Milan Gašpar, Stanislav Femenić, škola zove. Gdje ste đaci? Škola zove. Čekaju vas knjige nove. Nove knjige, nove brige. Svako slovo, znanje novo. Grozdovi su puni slada. Čujmo pjesme vinograda. Oblaci nad rijekom plove. Gdje ste đaci? Škola zove. Gdje ste đaci, prirodnjaci? Poslušajte pjesme ove, dok na hrastu šeširići rastu, čekaju vas knjige nove. Stigla jesen, ljato ode, sunče bljesak iznad vode. Jesen đačka, nove knjige, nove brige. Otvorila škola vrata, čuj otkucaj školskog sata. I na kraju čuj i ovo, svako slovo, znanje novo. Upravo tako, svako slovo, znanje novo, svaka pjesma, novi užitak, a sada će nam recitirati pjesmu Mraz od Vere Zemunić, Teodora Gorjanac iz Berega. Noća s dalekog sjevera stigao mraz, okrutan zal, promijenio cijel krajobraz u samo jedan dan. Široku rijeku u led pokovao, šumu u bijelu bajku začarao. Iznikla pšenica postade sjeda, posljednja blijeda ruža mala, postade statua od kristala. Pod jastučićem zelenim na jelinoj grani, ptičica traži spas u zadnji čas. Nevena Iličić dolazi iz Vajske. Ona će nam recitirati pjesmu Kraj lita koju je napisao Josip Dumendžić Meštar. Poslušajmo ju. Stala škola nova, od temelja sve do krova. Dah jesenji lito goni, a uskoro zvonce zvoni. Navalila mnoga dica, željne znanja i petnice. Najmanje će slova sricet, a stariji znanja sticati. Biće šale pa i smije, radit će se simpatije, a odmori kad nastupe ispraznit će đaci klupe. Hvala Neveni. Milijana Kovačević je napisala pjesmu Jesen što je, a Marijan Ivanković Radaković će je i kazivati za nas. Zeleno-žuta boja malenog gaja i purpurna šuma sa sunčana sjaja.
leteće lišće čarobnih boja, vjetrovi razni kako koja. Potoci kiše, oblaci sivi, prepuna duplja u kojoj vjeverica živi. Jabuke zrele i drugo voće, kesteni smeđi i grožđe žuto, puno slatkoće. Lijeni medo, ptice putjuga, gole grane, u prirodi tuga. Kiselo povrće mirisna, od rajčica juha, džemovi razni i dani kruha. Vodina cijela i majčica zemlja, obilje što nude svoje, te još mnogo toga jesen sve to je. Hvala Marjanu, hvala vama svima ostalima, a sada Sergej Koka i Sonte govorit će pjesmu Nema za mačke škole, koju je napisao Grigor Vitez. Poslušajmo ga. Kuda ćeš torbom? Upita Miru mačka. U školu, đak sam, ovo je torba đačka. I ja bih s tobom mačke naći male. Ne možeš, draga, nema za mačke škole. Mački je dosta da zna presti, da zna loviti, da zna jesti, da se zna verati i da mjauče. Sve to mačke kod kuće nauče. Mirna Kolar iz Tevankuta govori pjesmu Prijateljstvo Nele Vrkljan. Poslušajmo i ovu recitatoricu. Ja sam Mirna Kolar, učenica prvoga razreda osnovne škole Matija Gubec, Tevankut. Nela Vrkljan, prijateljstvo, kad ti neko ruku pruži, kad se s tobom stalno druži. Kad ti cipelicu veže, kad te brani dok svi bježe, kad ti bombon jedom dalje ili kocku čokolade, kad se s tobom igra čisto, to se zove prijateljstvo. Anastazija Kovač iz Subotice pripremila je pjesmu Dar koju je napisao Jozo Bozo. Svatko od nas ima neki poseban dar i svatko ima drugi i baš u tome je čar. Netko trči brže, netko skače više, netko lijepo crta, netko lijepo piše, netko lijepo pleše, netko lijepo pjeva, netko dobro uči, a netko samo lijepo zjeva. Čak i ako ne znaš što najbolje radiš, ti samo budi strpljiv i jednog ćeš dana vidjeti. Svatko od nas je poseban i tako treba biti. I zato se nemoj sramiti, ni od koga kriti, jer ako se jako trudiš i jako nešto želiš, postići ćeš ono čemu se veseliš. A kad ti je teško i kada misliš da si pao sve do dna, probaj još jedanput, stisni zube i reci: čiribu, čiriba, to mogu ja. Skoro da i nama trebalo čiribu, čiriba, to možemo i mi, ali evo uspjeli smo i bez čiribu i čiriba stigli smo do 14. recitatora, to je Sofija Kovačević iz Subotice. Jež i istina je naziv pjesme koju je napisala Vesna Parum. Jež i istina. Mrki jež poljem ide, svi zadršću kad ga vide. Pita jež miša Miku, što je strašno na mom liku? A miš Mika oči spusti i ni riječi ne izusti. Pita jež vrapca Kiku, što je ružno na mom liku? Vrabac reče, ne znam striče, to se mene i ne tiče. Pita jež žabu Živku, što je smiješno na mom liku? Žaba krekne, ne smijem reći, jezik će mi sav oteći. Pita jež sovu Sivku, što je glupo na mom liku? Sova hukne, bjež od mene, bojim se i svoje sjene.
Hvala lijepo Sofiji. Magdalena Kujundžić je sljedeća recitatorica. Ona će govoriti pjesmu Janko Raščupanko. Napisala je pjesmu Zlata Kolarić-Kišur. Janko Raščupanko, svakog jutra mali Janko kuka, plače. Joj, mama, gdje su moje hlače, gdje je kaput moj? Papuče mi, majko, nađi, jednu imam već. Gdje su moje cipele, tko mi znade reći? Želiš da se jutrom perem, jer je voda lijek. Oprao sam vrat i uši prošlog tjedna tek. Nokti su mi svi u redu, uvjeri se, gle. Sinoć sam ih u krevetu, ja pogrizao sve. Ne trebam se češljat više, jer me svaki dan raščešlja i počešlja vjetar vragoljan. Mogao bih pričat dugo što o Janku znam, ali neću, možda ga je već i sada sram. Marija Kujundžić iz Subotice, sljedeća recitatorica, kazivat će pjesmu Mačka koja je mnogo jela. Znate već i sami, tu pjesmu je pisao Luko Paljetak. Poslušajmo ju. Mačka koja je mnogo jela. Jedna je mačka mnogo jela i postala je strašno debela, užasno troma, užasno spora. I da stvar bude mnogo gora, jednog je dana srela miša. Taj miš je strašno mršav bio, jer ništa nije jesti htio, ni hranu grublju, ni hranu finiju. Taj miš je čuvao liniju. Jeo je samo iz nekih bočica, bio je tanak kao pločica. Kad je ta mačka tog miša srela i kad ga je pojesti htjela, trčati nije mogla, skočiti nije mogla, pomaknuti ni brk. Bila je na rubu živčanog sloma, onako debela i troma. I miš se htio dati u trk, al da bude veće jadi, trčati nije mogao od gladi. Onako jadan, onako gladan. I tako nije bilo ništa. Mačka je vidjela što je na stvari, da joj debljina posao kvari. A to joj nije bilo milo, pa je zaključila, pa je odlučila da skine koja kilo. Pršuta više nije jela, slanine više nije htjela, salame više nije smjela. Jela je samo iz malih bočica, bila je tanka kao pločica. I miš se odmah sjetio bijede, pa je odlučio da više jede. Jeo je mnogo, jeo je strašno, sve što je mogo. Grašak i brašno, sarme i čvarke, punjene paprike, goveđe juhe, debele muhe, nogice suhe, suha rebarca, 300 trapista, francuski sir, pa čak i žir. Tako se sa svime pomirio, tako se strašno širio i postao je najdeblji miš. Mačka je opet tog miša srela i opet ga je pojesti htjela. Ali ovako jadna, ali ovako gladna, trčati nije mogla, skočiti nije mogla, ovako tršava, ovako mršava. I miš je opet pobići htio, ali to nije mogao, jer snage nije smogao, ovako debel kakav je bio. I tako nije bilo ništa. Ispričavam se, ponovit ću. Nisam uključila mikrofon, hvala Vladimire. Eleonora Limani je sljedeća recitatorica, dolazi iz Sonte i pita se kad bi drveće hodalo, naravno što bi bilo, a to kazuje iz pera Grigora Viteza. Drveće hodalo. Kad bi drveće hodalo, šume bi se razilazile na sve strane. Drveće bi hodalo
a mahale njihove grane. Kad bi drveće hodalo, i parkovi bi šetali nedeljom sa žetačima, a možda i zaigrali malo sa igračima. Kad bi drveće hodalo, među pticama bi došlo do velike pometnje, jer bi gnjezda krenula u šetnje. Kad bi drveće hodalo, ja bi pisala naranči s juga, nek dođe kod mog bolesnog druga. Sara Marijanović iz Monoštora govori pjesmu Ratka Zvrke Jankova čitanka. Poslušajmo ju. Sara Marijanović, Ratko Zvrko, Jankova čitanka. Kad je tata Janku kupio čitanku, tad je knjiga ova bila sasvim nova. A sad, kad je vidiš, zbilja se zastidiš, koliko su strane ružno zamrle. 3 lista već žuta, posve je istrgnuta, a na 8. strani crnci nacrta. Onu pjesmu kratku o učenom patku već do sada prlja 6 tintanih mrlja. Kad tu knjigu vidiš, zbilja se zastidiš, koliko je Janko ružni zamazan. Sada se selimo do Plavne, odakle nam dolazi Lea Molnar. Jesenja priča od Natali Šarić je njezin izbor i poslušajmo ju. Jesenja priča. Tiho nam stižu jesenji dani, slažući pozdrav po svakoj grani. Sada se priče pričaju tiše, da bi se čuli šapati kiše. Djeca se love po lišću mekom, puno tog blaga otječe rijekom. Svaki ko mornar kreće na put, narančast, crven, zelen ili žut. A tek kad netko spomene voće, može ga dobit tko hoće. Trešanja nema, jabuke zato uz kruške grožđe vrede ko zlato. Ljudi i djeca sad vrijedno rade, staklenke pune voćem se slade. Skuplja se ogrjev, uz vatru sjedi, jesenja priča sada nam slijedi. Idemo dalje. Marko Petrović iz Sonte govorit će pjesmu Jadrake Čunčić-Bandov. Baš hoću. Vodu, nemoj brata, nemoj studirat, mamino zlato, nemoj vikat, nemoj skakat, nemoj trčat, nemoj plakat, tog mi nemoj već puno glava, ne da mi mira ni dok se spava, vjerujte više, ne znam što ću, a stalno govorim, baš hoću. Relja Pirša iz Subotice govori pjesmu Dubravke Grebenar, Lisac u mirovini je naslov. Poslušajmo ga. Lisac u mirovini. Od kako je ostario, kokošinje krade i novu zanimaciju sada potražuje lisac. Nije znao što drugi umirovljenici rade, ali on je zaključio da želi biti pisac. Sjajan plan je već skovao u glavi. Upisat će svoje brojne pustolovine. Kad sva ta sjećanja na papir stavi, to će biti najbolja knjiga godine. Naoštrio je pero, tintu promućkao i potražio najdražu radio stanicu. Danima je pisao i uz glazbu fućkao, te uskoro dovršio posljednju stranicu. Čuli su se i neki zlobni komentari, ali starog lista to se ni malo ne tiče. On sada samo jednu stvar mari,
što bolje prodati te lovačke priče. Hvala Relji. Idemo dalje. Adrian Pišonić iz Sonte govorit će pjesmu Biću dobar iz inata. Autorica pjesme je Mirna Grbec. Danas neću tući, danas ću baš dobar biti, iz škole ću rano kući, na vrijeme se vraćati, i špinac ću sav pojesti, pokazat ću mami i tati, uredan da mogu biti, baš se neću zaprljati. Pa nek vide kako mogu, pa nek znaju da sam pravi i da i ja imam nešto u čupovoj svojoj glavi. Sad me ljube, sad me hvale, a ne znaju mama tata, sve što hoću to i mogu, sad sam dobar iz inata. Laura Rablovski dolazi iz Sota. Baš hoću, Jadranko Čučić-Bandov, pjesma koju on recitira. Nemoj u vodu, nemoj u blato, nemoj to dirati mamino zlato. Nemoj vikati, nemoj skakati, nemoj trčati, nemoj plakati. Tog mi je nemoj već puna glava, ne da mi mira ni dok se spava. Vjerujte, ne znam više što ću, pa stalno govorim, baš hoću. Lea Rica iz Berega govori pjesmu u svom mjestu koji nosi naslov Bereg, a napisao ju je Zlatko Gorjanac. Veliki je svit, veliko je nebo čisto, a mali je rit koji krasi moje misto. Drvena koliba pokraj vrbe sniva, bezbrižni vrabac na grančice piva. Veliko je more od mene daleko, kratke su zore koje tu sam čekao. Jel misto je moje stvorito za rime, malo, a veliko Bereg mu je ime. I šta mi sad vidu, blaga ciloga svita, kad srce je moje usred toga rita. Di zemlja odiše dahom pradidova, di duša uzdiše za prostranstva ova. Bereg obala je mala, al široka, na cijelom svitu nema tog otoka. Od Čepina do Čokota, od Zemuna do Salaša, dio tu je mog života i svi moji tamburaša. Od Karlice do kanala, do mirisne Karapanđe, ljubav moja tu je stala i zauvek tu ostaće. Ispod bare pašarina, razgrnita plugovima, nema lipšega imena ko što Bereg ime ima. Hvala lijepo Leji, a sada poslušajmo Saru Ružić iz Plavne. Žalba je naziv pjesme, a napisala je ovu pjesmu Sanja Smolec. Sad. Žalila se žabice, što će nama ladice, štednjaci ormari u našoj dragoj bari. Tužili se ježevi, vjeverice, jazavci, što će stare gume usred naše šume. Zar ne znaju vlasnici ovih odbačenih stvari, da smeće u prirodi ravnotežu kvari? Kre, 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 poslušajte nas. Skvik, skvik, frk, čujte i naš glas. Mi bi htjeli imati isto tako kao i vi. Čisti stan, svaki dan, uredan. Složni su dupini svi, ribe, školjke, rakovi. Na dnu mora smeće, nitko od nas neće. Idemo dalje, Hana Šimunović dolazi iz Vajske. Ona govori pjesmu Zvonimira Baloga, a to je balada o rastresenom profesoru matematike. Nitko od njega rastreseniji nije. Sebe sapuna, a ogledalo brije. Prije spavanja cipele obuče, a izuva se kada ide od kuće. Jednom za ljetne vrućine hlad nije mogao dokučiti. Tražio je prekidač, sunce je htio isključiti. U tolikoj mu je mjeri glava brojeva puna, da on
i kada treba pjevati, računa. Događa se da traži za doručak Pitagorin poučak, a da u razredu nastane graja kada kaže danas ćemo uzimati kuhana jaja. Pozdravili ga netko. Dogodi se često da umjesto da ozdravi kaže odlično, možeš na mjesto. Jučer se u rastresenosti više nego proslavio. Ženu je na vješalicu stavio. Danas je stvar još više ukrasio. Opušak je stavio u krevet, a sebe je ugasio. Hvala lijepa, idemo dalje. Ostalo nam još nekoliko recitatora. Petra Temunović iz Subotice je sljedeća. Govorit će pjesmu Jesen što je Milijane Kovačević. Zeleno-žuta boja malenoga gaja i purpurna šuma sred sunčana sjaja. Leteće lišće čarobnih boja, vjetrovi razni i kapu koja. Potoci kiše, oblaci sivi, prepuna duplja u kojoj vjeverica živi. Jabuke zrele i drugo voće, kesteni smeđi i grožđe žuto, puno slatkoće. Lijeni medo, ptice putjuga, gole grani u prirodi tuga. Kiselo povrće, mirisna od rajčica i uha, džemovi razni i dani kruha. Godina cijela i majčica zemlja, obilje što nude svoje, te još mnogo toga jesen sve tvoje. Sljedeća recitatorica je Emilija Tonković. Emilija dolazi iz Subotice, govorit će pjesmicu Mišica i tri sina, a ovu pjesmu je napisala Ruža Zubac Ištuk. Poslušajmo ju. Izišla je mišica sa tri sina, lješnjake brati, zimnicu spremati. Od ljeske do ljeske, od kamena do kamena, i jedan se mišić umorio. Malo još spustio uši i rep podvio, pa radit nastavio. Od ljeske do ljeske, od kamena do kamena, i drugi se mišić umorio. Jače stisnuo zube dok je lješnjake zgrnuto vukao, jer je znao da miševi snijegu mogu prikusiti, ako su im skloništa suha i trbusi siti. Od stabla do stabla, od kamena do kamena, i treći se mišić umorio. Ljuti to je progovorio. Mama, gladan sam i noge me bole, dosta mi je ove jesenske škole. Sine, brigo majčino, strpljenje nije hir, ono je vrlina. Rekla je mišica, pa je redom poljubila sva tri sina. Kad je noć, na šuškave jastuke od lišća, svoju tamnu kosu raspela, na stolu od trave zlatila se večera. Ponosna na plodove rada, obitelj je sjela i jela, u zadovoljno krckanje pretvorila se šuma cijela. Hvala, idemo dalje. Sara Vidaković, ona dolazi iz Tavankuta, recitirat će pjesmu Nema za mačke škole, koju je napisao Grigor Vitez. Ja sam Sara Vidaković, HKPD, Matija Gubec, Donji Tavankut, Nema za mačke škole, pisao Grigor Vitez. Kuda ćeš s tom torbom, upita Miro mačka? U školu, đak sam, ovo je torba đačke, i ja bih s tobom mačke noći mola. Ne možeš, draga, nema za mačke škole. Mačka je dosta da zna presti, da zna loviti, da zna jesti, da se zna berati i da mnjauče, a to sve mačke kod kuće nauče. Hvala lijepa, idemo dalje. Marija Vukov iz Subotice recitirat će pjesmu Nije lako biti zmaj, a tu je pjesmu napisao Luko Paljetak. Nije lako biti zmaj. Sa 7 i više glava, dok jedna glava pjeva, drugoj se već spava. Nije lako biti zmaj. Sa 7 glava i više, dok neke ližu sladoled, ponekad tek pala stiže. Nije lako biti zmaj. Sa toliko glava na te ramenu, pa jednu drugu ošine plamenom.
teško je zmaju sa toliko glava obući jednu rupu majicu. A još mu je teže kad se svaka glava zaljubi u drugu zmajicu. Ostala su nam još 3 recitatora. Sada ćemo čuti iz Sota Mirelu Zarecki, Kada se Čičak zaljubio, a pjesmu je napisao Stanislav Femenić. Kad se Čičak zaljubio, Ivančicu poljubio, ljepotica žuta lica, odmah reče da ga neće, pa od njega vrat okreće. Žalostan je Čičak bio, još se jače zaljubio. Ljepotica Ivančica, žuta lica, bijeli hlati, poljubac mu neće dati. Neće i baš neće. Ti si Čičak, a ja cvijeće. Poslušajmo sada Vanju Zejtović iz Monoštora. Dobriša Cesarić je napisao pjesmu Jesen koju će ona recitirati. Vanja Zejtović, Dobriša Cesarić, Jesen. Ona je tu, u tuzi kiše, po poljanama tiho hoda. I kuda stiže, u vis stiže, usplahirena jata roda. Polako penje se u brda, a kuda prođe njezin put, od opalog je lišća žut. I u dolu njime idu krda, u jezero unese nemir, i ne vidiš mu više dna. A medvjed, koga putem sretne, odjednom zažali se sna. A kada livadama dune njen vjetar, uzbune se travke. U strmištima tužno šušti, do polja slute snijeg i čavke. Na cesti uveli se list u čudu digo, gle, ja skačem, a čovjek koji hoda drumom zagrnuo se ogrtačem. Kao posljednja u ovoj prvoj razini najmlađeg uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole recitirat će Ana Marija Živković iz Sota. 100 vukova od Grigora Viteza, njezin je izbor. Poslušajmo ju. U šumi je bio Jova, tamo gazao šalabazo, a kad se kući vratio, svima je kazao: vidjeh ljudi 100 vukova, zubi strašni, oči sjaju, pa urlaju, zavijaju. 100 vukova, ohoho, nije valjda ravno 100. Ne baš ravno, reče Jova, al 60 ili 50 bilo je vukova. Zubi strašni, oči sjaju, pa urlaju, zavijaju. Nemoguće, jer 50, druže moj, 50 je velik broj. Možda nije baš 50, al 20, možda 10. Prebrojati ih nisam mogao, bilo ih je mnogo. Zubi strašni, oči sjaju, pa urlaju, zavijaju. Ma ni 10 nije bilo, to se tebi samo pričinilo. Baš kroz šumu lišće granje promagliše, da li manje ili više. Tko da zna, ali jasno vidjeh 2. Zubi strašni, oči sjaju, pa urlaju, zavijaju. Ma ni 2 ih nije bilo, to se tebi samo snilo. Ali ja sam im štropote čuo, nešto tamno projurilo, vučijeg je roda bilo. Sigurno je bio miš, crni miš ili niš. Vidio sam nešto šušnu, nešto šmugnu. Šuma gusta, ne vidiš,
može biti šušnu šmugnu poveliki miš. Poslušali smo i sva 33 recitatora ovog mlađeg uzrasta, 20. pokrajinske smotre recitatora na hrvatskom jeziku. Konačno i uspješno. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju, pogotovo za ove poteškoće koje smo imali. A sada ću zamoliti članove žirije, prije svega prvo predsjednika, a kasnije Filipa, da nas se obrate, kaže svoje viđenja, što su primijetili u ove godine u nekim dobrim ili možda nekim stvarima koje bi trebalo malo popraviti, a nakon toga ćemo i proglasiti pobjednike ovogodišnje 20. pokrajinske smotre recitatora. Vladimire, izvoli. Vladimire, uključi mikrofon, unmutuj dole. Da li me sada čujete? Drago mi je. Dobro, ja stvarno prvo bih hteo da kažem da mislim da ste vi mali junaci ovog doba, jer ovo je stvarno bio veliki poduhvat i veliki posao. Ja sam već malo prepričao o nekim stvarima, ponovit ću, stvarno neću da budem dosadan, ali mislim da je stvarno važno pitanje izbora i pitanje doživljaja pesme. Bernardica je negde na početku rekla šta je važno u svakoj pesmi, između ostalog i ta sugestivnost i to da je pesma uvek negde između, jako blizu glumi, ali nije do kraja, što samo po sebi nije jednostavan zadatak. Pauza. Pauza je jako važan deo u pesmi. Pauza je jako važan deo u predstavi. Obično kada mi na sceni zaćutimo, onda nas publika sigurno sluša. Sad sam napravio pauzu od 3 sekunde, verovatno ste svi mislili da je neki tehnički problem. Tako da molim vas, pauza je jednako važna koliko je izgovoreni stih. Jer to je trenutak kada ćemo mi vas da slušamo, jer će nas zanimati šta je sledeće što želite da kažete. Nemojte jurcati kroz pesmu, nemojte da vaš osnovni zadatak bude da što pre ovo prođe. Ova situacija takva kakva je neprirodna, ali sa druge strane ona vam je omogućila da se nađete u uslovima koji su vama, kako bih rekao, koji u vama stvaraju manji pritisak, manju tremu. Vi ste bili u svojim učionicama, u svojim kućama, bili ste sami i nekako mi se čini da je, ako je nešto, ako išta ima pozitivno u ovoj priči, a malo toga ima, onda je bar to da možete da budete u nekom prirodnom okruženju, opušteniji, nije žiri tu blizu vas, nisu tu svi oni pogledi oko vas, svi oni učenici koji vas gledaju i tako dalje i tako dalje. Filipe, bih hteo ti nešto da dodaš, evo izvini Bernardice što ja sad preuzimam tvoj deo posla, pre nego što pročitamo pobednike i pohvaljene. Ja vas isto svima čestitam. Pa u biti Vladimir je rekao neke stvari koje sam ja isto primijetio. Ono što bi za početak dodao, da pripremati pjesmu, to je jedno istraživanje. To je jedan proces za koji vas sve potičem da već za sljedeću godinu tražite sebi pjesmu nakon ove smotre, jer ste sad bogati za jedno novo iskustvo. Znači, koliko god osjetili da ste napredovali ili niste, uvijek ste u nečemu napredovali. Uvijek je jedna smotra, jedno novo iskustvo. Pa vas sve stvarno pozivam na taj izazov da se posvetite traženju svoje pjesme. Ono što je Vladimir rekao, kako prepoznati pjesmu. Prvo, pjesmu treba razumjeti, ali nije ni to čak dovoljno. Potrebno je da ta pjesma koju ja razumijem, taj tekst, meni nešto govori. Znači da odgovara nekom mom misaonom, emotivnom svijetu
I to je pretpostavka da možemo u pjesmi biti sugestivni, da uopće možemo početi raditi na njoj. Ako ne odaberemo pjesmu koja mene dotiče, onda tražimo dalje. Mislim da su u ovoj skupini većina vas, dobar dio, apsolutna većina skoro, odabrali pjesmu koja odgovara ovom uzrastu. Ali važno ono što je Vladimir na početku rekao prije nego što smo vas poslušali, je da nije svaka pjesma koja odgovara nekom uzrastu za mene. Evo, pa samo to. Htio bi isto istaknuti da kod naglašavanja riječi, znači ako recitiramo pjesmu nekog pjesnika koji je recimo iz Hrvatske, ako on piše na ono što mi kažemo standardnom hrvatskom jeziku, tada moramo primjenjivati naglaske koji su u standardnom jeziku. Ako čitamo dijalektalnu poeziju, znači naše lokalne pjesnike, recimo kao što su Šokci recitirali svoje, onda primjenjujemo naglaske koje su u dijalektu. To nam uvijek mogu pomoći stariji koji se razumiju u tu problematiku, pa nam mogu nešto više o tome nas uputiti. Ja bi isto malo rekao ovo što je Vladimir spomenuo, znači svaka pjesma ima svoj ritam i tempo, možda bi se zadržao na tom tempu. To isto je jako važno, baš mi je to drago što si ti, Vladimir, isto spomenuo. Da. Treba znati uživati u pjesmi, zarez ima jednako značenje, može imati kao neka napisana riječ. To je jako veliki užitak kad otkrijete da recimo sa pauzama i pogotovo sa dramskim pauzama vi osvajate publiku. Sad, s obzirom da smo online, to je malo teže zato što ne osjetite taj doživljaj ambijenta, ali to je nešto jako lijepo zato što pauza može i dramska tišina može govoriti jako puno. A naravno, pazite u tome da to ne bude isforsirano pa da ispadne umjetno ili da ste nesigurni. Znači, nikad ne smijemo ostaviti dojam da smo nesigurni. S druge strane, u tom tempu i ritmu, ono što bi ja osobno dodao, da je jako važno pravilno artikulirati svaki slog i ne gutati fraze na kraju frazama riječi. Nego ne žuriti što kaže Vladimir, nego jednostavno sve pravilno artikulirati da vas razumijemo što pričate. To je super stvar. I ono što bi na kraju ja dodao, to je emocija. Moja neka preporuka, ako smijem, nije ovo sad način na koji svi morate pripremati pjesme, ali jedan zgodan alat da kad uzmete neku pjesmu, a da vam odgovara, da je razumijete, da vas dotiče, da onda probate u svom vježbanju čitavu tu pjesmu prvo recitirati recimo tužno, pa veselo, pa himnično, pa zabrinuto, pa dosadno, tako da taj tekst prođe kroz vaš emotivni svijet. I onda sjesti nad pjesmom i razmišljati, aha, ovaj stih bi mogao sad tužno izrecitirati, ovdje ću promijeniti emociju, ovdje ću oblikovati. Zgodno za to što pričam, ima jedna, to glumci znaju, ja nisam glumac po struci, ali glumci jako dobro znaju, postoji u Hrvatskoj jedna predstava koja inače ušla u Guinnessovu knjigu rekorda, zato što jedno te isti glumački par je izvodi jako puno godina, a radi se o stilskim vježbama gdje se jedna te ista scena ponavlja kroz različite emocije i različite vizure. Pero Vrgić, izvini što te... Tako je, Pero Vrgić i Lela Margetić, da. Znači, odlična stvar, pa evo, preporučujem da i na taj način vježbate da pjesma, što se kaže, legne u vas i onda odredite šta biste u kojem trenutku. Znači, ono što je bit, mi ne smije stih nas voditi, nego mi manipuliramo i stihom, i rimom, i artikulacijom i tim pauzama i to je važno da osjetim da publika mene sluša, da sam ja njih osvojio. Pa evo, ne bi dalje duljio, sve vas stvarno potičem da ne samo da sebe zarazite poezijom, da vam to postane jedan lijepi hobi, jedno istraživanje, nego da i što više svojih prijatelja zarazite poezijom. Poezija vas može zbilja jako puno izgraditi u vašem nastupu i u shvaćanju života i u doživljajima i vaš emotivni svijet unaprijediti, pa evo, to bi bilo to. Hvala lijepo. Evo, i ja ću par rečenica reći. Ono što mislim da je isto jako važno jeste gledati duljinu pjesme. Prekratkim pjesmama možda ne možete iznijeti ili možda ne može vas žiri dobro procijeniti. Birajte pjesme koje su barem minutu.
Sve ispod toga je prekratko za smotru i za sve druge smotre, pogotovo one državne, neće biti ni uzeti u obzir. Znači, vi imate do 3 minute, iskoristite onoliko koliko mislite da možete, ali nemojte da bude ispod minute. I možda evo kad su i Vladimir i Filip govorili o tim nekim vježbama, ja bih samo dodala možda da za neku vježbicu koja je možda jako interesantna i zgodna, kada dobijete recitaciju, da je napišete bez zareza, bez novog reda, bez bilo kakvih interpunkcijskih znakova, kao jedan tekst i da je onda možda pokušate pročitati tako, da vidite sami gdje bi možda bilo zgodno stati, reći, napraviti neku svoju priču, drugačije ćete osjetiti možda kada ne vidite vizualno te kitice, strofe, znači retke i ostalo. Eto možda jedna vježbica kako još može da se pripremi pjesmica. Nećemo više duljiti. Svatko tko bude želio još nešto pitati može uputiti na mail Pokrajinske smotre recitatora gdje ste inače već i slali vaše prijave i ostalo, pa ćemo mi proslijediti članovima žirija, prosudbenog povjerenstva, da možda na vaše pitanje odgovori koliko želite nešto baš osobno za vas pitati. To je ono što znači izostaje, što možemo uživo kada radimo smotru raditi. Sada nismo u prilici, budući da smo online, a i nažalost malo kasnimo. Sljedeća razina će početi s nekim malim kašnjenjem od 15 minuta, budući da smo sada iz nekih tehničkih razloga morali malo kasnije i započeti sve ovo. Sada bih zamolila možda Vladimira ili Filipa, jednog od njih dvojice, da pročitaju nagrađene. Svima čestitam na ovom novom poduhvatu, jer ovo sad stvarno jeste poduhvat. Nadam se boljim vremenima da ćemo što prije doći do situacije da možemo i uživo da se družimo, da kasnije naravno i putujemo. Nagrada ovoga puta, nažalost, neće biti putovanje u Osijek, sasvim razumljivih razloga, ali evo, bit će neke druge nagrade koje ćete dobiti poštom i nadam se da će vam se svidjeti. Evo, što će vam možda u trajnom sjećanju i fizički, tako da izvolite, Vlado, Filipe, recite tko je pobjedio. Ko će, Filipe? Ne čujem te. To. Možeš ti, Vladimir, da. Ja, dobro. Dakle, nagrađeni učenici, imamo 12 nagrađenih i 2 pohvale, da ne kažem 2 pohvaljenih učenika. Dakle, ovako, nagrađeni učenici su sljedeći. Mateja Bako, osnovna škola Vladimir Nazor, Đurđin. Ja sam sad u onim varijantama uživo navikao na aplauz svaki put, pa sad kao pravit ću pauzu, zamišljaću neki aplauz. Mirjam Firanj, Hrvatsko kulturno-umetničko društvo Vladimir Nazor, Sombor. Milan Gašpar, osnovna škola Ivan Milutinović, Mala Bosna. Sergej Kokaj, osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Sonda. Marija Kujundžić, osnovna škola Ivan Milutinović, Subotica. Eleonora Limani, osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Sonda. Sara Ružić, osnovna škola Sveti Sava, Plavna. Hana Šimunović, osnovna škola Aleksa Šantić, Bajska. Emilija Tonković, osnovna škola Ivan Milutinović, Subotica. Mirela Zarecki, osnovna škola Sremski front, Sot. Vanja Zetović, osnovna škola 22. oktobar, Monoštor. Ana Marija Živković, osnovna škola Sremski front, Sot. I 2 pohvale. Teodora Gorjanac, osnovna škola Moše Pijade, Bereg.
i Sara Vidaković, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec, Tavankut. Da li sam sve rekao? Konsultacije sa žirijem. Sad, ja sa žirijem mislim da o ovome nisam razgovarao, ali recimo onako kako je Marija Kujundžić to, ajde da kažemo, tehnički dobro izvela, a Emilija Tonković sa određenim emotivnim uplivom, negde između bih rekao da se krije neki recept za dobro recitovanje. To je moj utisak kao predsjednika. Vi ako imate nešto da dodate na tu temu, slobodno. Žiri je upravo u svojim porukama koje Vladimir nije uspio vidjeti zbog toga što je govorio i čitao, upravo smo to komentirali da zbilja u svakoj skupini postoje određeno jedan ili dvoje, nekad i troje, koji su zbilja za primjer nekome. Pa evo ja vas isto potičem upravo te koje je Vladimir rekao, ponovno poslušate i da vidite, tamo se najbolje možda vidi ono što smo malo prije pričali, upravo o tom svladavanju emocija, o tome da budete sugestivni. Pa evo da ne duljim više, zbilja oni jesu za jedan uzor drugima i možete puno naučiti u tome u kojem pravcu se ide. Još na kraju par rečenice od mene. Hvala lijepo svima koji ste sudjelovali u ovoj 20. jubilarnoj pokrajinskoj smotri citatora na hrvatskom jeziku. Još jednom se ispričavamo na poteškoće koje nažalost ne možemo utjecati. Ovaj snimak će biti svakako lijepo pripremljen i nadam se već sutra postavljen na YouTube-u, tako da ćete moći fino pogledati i više puta ove snimke i čuti i vidjeti ono što vam je žiri rekao. Pa evo i ovo je dobra stvar u ovim virtualnim uvjetima kada radimo, da se nešto može ponovno pogledati, vidjeti, analizirati i tako dalje. Svi koji su dobili nagradu dobit će je naravno poštom ili i u školi kod učiteljice, a naravno svi sudionici dobit će knjigu na hrvatskom jeziku koja će ostati u trajnom vlasništvu i na sjećanje na ovu 20. pokrajinsku smotru recitatora. Svima još jednom velika hvala. Još samo da najavim da će sljedeća razina početi u 11:15, budući da smo upravo tek sad završili sa mlađim uzrastom. Hvala vam još jednom što njegujete lijepo ukazivanje poezije, uživajte u poeziji i to je najvažnije, uživajte u ovome što radite i onda će sve biti dobro. Hvala još jednom. Prijetno, doviđenja. Hvala, doviđenja.